Keng harap babul. Setiap amak mungkangku. Minta teman nunggu kok mari. Apa sih kak geli babul kan? Ada harus ada sebut. Male tahu. Apa masalah seumur? Kur. Mas Kur. Beda apa ya? Macam Kak Tuan manggil. Beda apa Kak Tuan? Yikur. Kaki tangi telak babul lu. Panggil lagi dan ya. Kau terus temu bang babul. Oh iya Kak Tuan. Beda apa marun hurun yang tadi nak. Kau ironi kaki macam ika perlu Kak Tuan. Kan perlu apa Kak Tuan? Oh iya yulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek bol. Jatuh jinare. Iya Kak Tuan. Bocah anggap keparlo kamu kok. Kan beda bi. Iya bol. Beristirahat tanya akin demi kok kakek. Atanya apa Kak Tuan? Apa ke setiap amak mungkangku. Minta tuh mana dente sampai kok marah doa. Seporana. Da iya Kak Tuan. Tang Roma aram pagban Roma na ore. Selain deji ya. Bedepung kana wa buan. Sepas ia tas tang Roma. Lalu apa hubung na bagi? Setiap bedangin santa. Wa buan dia kekeren Kak Tuan. Pas ia ting tang Roma. Kak Tuan, engkau ria keluarga sangat sederhana. Selalu berkecukupan. Tang anak sering kelaparan. Sering kurang makan. Betul tang anak niding. Apa sih temu? Ikakan Kak Tuan. Mangkana deji ya. Engkau mulai kade. Sebelum matang anak dia niding. Bingko papolong wa buan dia. Lalu bingko teraki konoreng sandi. Pernah situmbag to, engkau terlambat mulai. Engkau nemu tangan anak dia. Ngakan kebuah si kekerja Kak Tuan. Tang tengalnya sakit tibi. Lalu bingko serok laki Kak Tuan. Lalu bingko ibelein. Nak, bapak angre. Cek patodus pagi akhirat. Lalu tangan anak nangis Kak Tuan. Karena kelaparan. Terus apa Sandi kak bungkan dia? Sandi dia. Orang yang kakek menafik Kak Tuan. Oh, iyalah, lemule. Tina aja lah pejangkau je. Oh iya Kak Tuan. Ada minta terakhir ke itu Mas Kur. Dugi katen hori. Kur, Mas Kur. Apa Kak Tuan? Mayung kok terakhir ke kono orang laki munafik je.
kakek munafik. Apa bener? Kakek si andi bungkana bu di samping romana babon. Iya bener ya apa? Jual kan kok. Bingko beli ya 10 kali lipat dari harga normal. Katuan. Engkau tak mau tang. Kemun ibajar kontan dijual. Oh iya, bingko ibajar kontan. Jadi mulai sedia, kak pungganya tadi kapilanan.